Nad Njovim Šore popri prilapjovanja zapisnika ZOZ prethodne iz Hacki okončena rozvarka ZOZ Anamariju Ranković, kandidatku po konkursu za vibor direktora, a formovani i predlog obruntovanja listini kandidatoh. Hoće jeden kandidat žaljal na prethodnu odluku upravnog odboru, na Hacki išća raz povtorene, že kandidat kotri še prijavljuje na konkurs za vibor direktora zavoda muši mat spejz roki robotnoho iskustva, co predvidzene s predpisanjami za direktora i za okončovatelja dlužnosti direktora u ustanovoh u kulturi. Anamarija Ranković spoljuje z zakonom predpisani uslovija, preco zoznju i okončena rozvarka, na ktorej vona pristala i dalje okončovat tu robotu, hoć pretoto malanje prijemnosci. Podpredsjedatelj upravnog odboru zavoda Miroslav Čakan zdohadnul prisutnih na jej veljke doprinošenje zajednici ked u pitanju nacionalne šveto i konkursi kotri zavod vitvorel pod časje i mandata. Predkladanja odlukoh bi mali buc poslati do pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javne informovanje i odnošenje s vjerskima zajednicami.